Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Şu dünyalarını yoktan bar kılıp, bizlerine her daim özünün eksiz şiksiz nimetleri bilen nimetlendirip duruşu Cenab-ı Hak Allah Subhanahu ve Teala'ya eksiz şiksiz hamd senelerimiz, şükrenelerimiz bulsa yarar ile hem de alemlerge rahmet bulup ciberilmiş, her daim ümmeti deyip durgan, canın da malın da vakıtın da kızganmagan siyikli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge gönüllerimizin türlerinden çıkıp durgan salavat şerifelerimiz erişse yarar ile. Elhamdülillah, hürmetli din kardeşlerim, yani Allah Teala bizge ruhsat etti. Şu cuma günlerinde birgeleşip jıyılışırga, ibadet kılırga, indi kat şükrenelerimiz erişsin Allah Teala'ga. Hem de yine bizne şuşunda kilülerimiz sebeple Allah Teala bizne her bir adamlarımız sayın kimşiliğine hatalardan arındırsın. Hem de şuluk adamlarımız sayın indi köpküne indi izgiliklerge erişirge nasip ve müyesser eylesin. Şimdi elhamdülillah, hürmetli din kardeşlerim, uzgan cuma bilen bu cuma arasında artık vakigalar bulmadı bu yolu. Ama baribir indi biz sizin bilen indi mühim meselelerge, biz yaratkan en mühim meselelerge to'xtalib ketişek biz inşallah. Indi Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresinin 153. ayetinde indi meşhur ayetlerden her birimiz yattan biletirgen bir ayetlerden Allah Teala ite estaizu billah ya eyyühellezine amenu ista'inu bis sabri ve salah innallaha ma'as sabirin. Allah Teala ite ya eyyühellezine amenu, ey iman etuşlar, kulaklarımızı turguzabız, bizge Allah Teala hamma bizge ite ey iman etuşlar, süyüklü kullarım, İsta'inu yani talep ettiğiniz midden nerseni yardımını talep ettiğiniz diyenini anlatır. Yani Allah Teala ite bizge mindən talep ettiğiniz yardımını sorağız deyip benim yardımıma erişirge tırışığız ni ile nerse bilen Allah Teala'nın yardımına erişirge Allah Teala özü şakıra bizni bis sabri. Birincisi sabırlık ile. Yani sabırlığınız ile benim yardımıma erişiniz dey. İkincisi ve salah, namaz bilen. Sabırlık ve namaz bilen benim yardımıma erişiniz. Yani sabırlık ve namaz yolu bilen yardımıma erişe alasız. Şuşular sizge yardımşil bulsun, bu dünyadaki uğuşlarga yardımıma erişirge. Sabırlık degende, hürmetli din kardeşlerim, biz sizin bilen nerse anlayıbızsın. Bunun indi sabırlık degen sözünün anlatmaları bik köp, türlü kitaplarda, türlü şeyinde. Sabırlık degende en evvel indi bizning akıllarımızga keletirgen meseleler, ol da bulsa bela kazalarga sabır etü meselen. Yaki birer iş işlep başlap jibergende, mesela biznes başlaganda karşındağı bulgan ağırlıklarga sabır etü. Bu da şu sabırlıkka kire. Yani en köp işrakta biz sabır eterge kerek degen sabırlık degende bizning akılımızga keletirgen eyber bela kazaga sabır etü degenni. Amma bunun tağın bir mühimrek tarafı var. Tağın da tirenrek bulgan mağnası var. Müslüman yağından karaganda sabırlık ol da bulsa nindi halatına qaramasdan, nindi halde buluğuna qaramasdan, rahat mı sina ağır mı, bay mı, fakir mi, turu kileme şine turu kilmi mi, yani yol üstünde mi, yol üstünde tügül mü sina bulganda dini meselelerde ve ışanış akide meselelerinde sabır etü. Şiginmev, urununda kalu. Mine bu en tüp manası bizge qarata. Yani nindigine halatın bulmasın, nindigine halde bulma, dini meselelerinde ve ışanış Allah Teala'ya iktikadi meselelerde sen sebet bulurga tiyiş. Yani sabırlık sebet digenini anlata, sebet ne digenini anlata, sebetinin anlama kitirgende ağaç bilen kitirip bula. Yani ağaçını oturtalar bir jirge, bir jirden üsüp çığa, nindigine jir bulmasın,
ул артык шушы җирендә үсә. Тирә-юньдә табигатьнең шартлары нинди генә булмасын, суык булсынмы, кызу булсынмы, яңгырмы, корымы, аңарга карамастан агач шул ук җирендә калып, шул җирендә үсә. Менә бу сәбәт, менә бу сабырлык, менә бу урынында калу, чигенмәү. Бина мәсьәләсе, бинаны төзүдең бер җирдә тора. Шуңа күрә без дә дини мәсьәләләрендә җил нинди якка гына дөньяда безне яткызырга теләмәсә дә, без урыныбызда калырга тиеш. Сәбәт, сабырлык авыр булсынмы, бу авырлыкка гына кагылмый, хөрмәтле дин кардәшләрем. Сабырлык рәхәткә дә кагыла. Чөнки син югалтканда да әйбереңне, байлык тапканда да динеңдә сәбәт булып калырга тиеш, сабыр булырга, ныклы булып калырга тиеш. Ягъни, фәкыйр булсаң да динеңне бузмаска тиеш, байысаң да динеңне бузмаска тиеш син. Истиқамат булырга тиеш. Мусульманның һәрбер халәтендә нинди генә хәлдә булмасын, истиқамат булырга тиеш. Бер үк хәлдә калырга тиеш син. Кайбер чакта инде байлыкка ирешү тагында авыррак сабырлык таләп итә мусульманнан. Чөнки тарихта карасак, бик күп кенә вакыйгалар моңарга кагылышлы. Күп кенә кеше фәкыйрлеге сәбәпле дә диннән чыгучылар бар, байлыгы сәбәпле дә бик күп кешеләр диннән таюучылар бар. Аятләрдә дә бит Аллаһ Тәала күп кенә аятләрдә элеккеге кавымнар хакында хәбәр биргәндә әйтә безгә, байлыгын бирдек, күфрлек кылдылар. Ягъни арттырдык, күфрлек кылдылар. Шуңа күрә мусульман кешесе фәкыйр булганда да сабыр итәргә тиеш. Байлыгы булганда, артканда шөкранә кылырга тиеш. Бу мәгънәдән шөкранә дә сабырлыкның бер тарафы булып тора. Бу халәтеңә сабыр итеп Аллаһ Тәаланы онытмыйча шөкр итәсең. Мисаллар күп. Фиръаунны алыйк. Нинди байлыкка иреште, хәтта ки үзен нинди султанат бирелде, нинди власть бирелде, үзен хәтта ки илах иғлан итә башлады. Ягъни, хөрмәтле җәмәгать, султанатның бар ни, юк ни, байлыгың бар ни, юк ни, фәкыйрмесин, уңыш хәлендәме, уңышсызлык хәлдәме, авырмы, авыр түгелме, һәрбер хәлдә без динебездә сабыр булып калырга, ныклы булып калырга тиеш. Сәбит булырга тиеш һәрберебез. Карунны алыйк. Риваятләрдә кителә, Тәуратны көн-төн укыган кешеләрдән, ибадат кылучылардан иде. Уңышка ирешүе сәбәпле тайды китте. Бу начар мисаллардан, күркәм мисалларыбыздан да бар. Сулейман алейхиссаламны алыйк. Сулейман алейхиссаламга Аллаһ Тәала нинди байлык бирде? Һич бер кемгә дә бирелмәгән байлыклардан. Ягъни Сулейман алейхиссалам үзе дә дуа кыла, я Раббым, миңа шундый байлык бир, киләчәктә бер кемгә дә бирелмәячәк байлыкны. Әмма аның артыннан да әйтә, бу байлыкка миңа таяна, ягъни шөкранә кыла торган инде тел, йөрәк, ягъни шөкранә дә кылыйм шуңарга дип Аллаһ Тәаләгәдән дуа кыла, Аллаһ Тәаләгә. Ни өчен Аллаһ Тәала байлыгын да бирә? Нәрсә ди? Лияблуани ашкуру ам акфур. Намл сүрәсендә Сулейман алейхиссалам әйтә, ни өчен бирде? Тикшерер өчен мине дә шөкранә кылырмынмы, кылмасмынмы дип. Шөкранәсен кылды Сулейман алейхиссалам. Ва утина мин кулли шей, һәр бер әйбердән бирелде ди безгә ди. Чынлап та, хөрмәтле җәмәгать, Сулейман алейхиссаламга шул хәтлек бөек султанат бирелде. Кешеләр, җиннәр дөньясы, хайванат дөньясы гаскәр булды аңарда. Кошларның телен аңлады, бөҗәкләрнең телен аңлады. Хәтта ки җил дә аның идарәсендә иде. Җилне дә буйсындырды Аллаһ Тәала аңарга. Нинди бөек ниъмәтләр. Һич бер кеше бу ниъмәтләрне, байлыкны күрә алмаячак. Ничек күп генә тырышса да, бүгенге көндә мондый байлыкларга ирешә алмый. Әмма шундый байлыкларга ирешеп тә Сулейман алейхиссалам шөкранә кылды, ибадат кылды, Аллаһ Тәаләгә каршы килмәде, Аллаһ Тәаләнең диненә чакырды. Шуңа күрә кыямәт көнендә теге байлар килеп Раббыбызга әйтә алмаячаклар: "Я Раббым, син асылында фәкыйрлек җиңелрәк сынау иде,
фақир булгач алар сиңа ышандылар, безгә бөек байлык бирдең, шуңа күрә адаштык дип әйтә алмаячаклар. Сулейман алейхиссаламга сездән дә күбрәк бирелде диячәк Аллаһ Тәала. Адашмады. Шуңа күрә бу сәбәп түгел. Аслында байлыгы арткан кеше күбрәк шөкренә кылырга тиеш бит. Акыл мантык ягыннан карасак, Аллаһ Тәала күбрәк ниъмәт бирә, син күбрәк шөкр итәргә тиеш. Аллаһ Тәала күбрәк дәрәҗәңне арттыра, син күбрәк куллык кылырга тиеш Аллаһ каршында. Безнең исә киресенчә, еш кына киресенчә. Әйе бар, алхамдулилlah, байларыбыз мусульман булган, Аллаһ Тәаләгә гыйбадат кылучы, шушы малларын, мөлкләрен Аллаһ юлында сарыф итүчеләр, мәдрәсәләр төзүчеләр, мәчетләр төзүчеләр, дин әһелләренә ярдәм итүчеләр, шәкертләргә ярдәм итүчеләр, Аллаһ Тәала кат-кат байлыкларын арттырсын аларның. Аллаһ Тәала кат-кат бәрәкәт бирсен аларның тормышларында, байлыкларында иншаллах, шушы кылган изгелекләре өчен. Сабырлык, хөрмәтле җәмәгать, һәр бер әйберебез сабыр таләп итә. Дөнья ягы булсын, ахират дөньябыз булсын. Aslında biz alay ayırırga tiyиш түгел дә инде. Yani dünya ahiret tarafı Müslüman her bir әйбер ahiretke карый. Dünya ягында да, dünyada кылынган гамәлләребез дә бит инде җаваплы һәр бер гамәлебез өчен. Бизнес алып барабызмы, башкасынмы, алыш-вериш сатабызмы? Халал юл белән итәбез икән, яхшылыгын күрәбез. Харам юл белән итәбез, буның зыянын күрәбез, каршылыгын ахирәттә күрәбез. Шуңа күрә диге aslında бүләргә кирәкми. Һәр бер әйбер мөселманның тормышында сабырлык таләп итә. Гыйлем алырга телисең, сабырлык лазым. Әни кеше мәсәлән баласын тәрбияли, сабырлык таләп итә. Бала бер көндә үсми. Еллар буе үстерәсең баланы, әдәп, әхлак өйрәтәсең, тәрбия бирәсең. Әйбер үстерәсең, килә бакчада, бүген утырттың да, кич белән су сиптең дә, иртәгәсе көнгә үсеп чыкты. Түгел бит инде. Шуңа күрә һәр бер әйбердә тырышлык һәм дә сабырлык таләп ителә. Biz sabri ve salah, sabırlık ve namaz deydi Allah Teala. İkincisi namaz. Namaz büyük bir mesele. Büyük eybirlerimizden ama indi biz kızganışka karşı tire yönümüzde küp kişi namaz kılmağına göre alıştık. Indi künektik namazını bir jingil eybir itip görəbiz. Kişi namaz kılmayken yarar indi. Kılmay indi namazını. Nişletesin indi. Яки ниләрдә бу күзәтелә, мәсәлән, егет белән кызны өйләндермәкче булалар, әтияниләр танышырга киләләр. Егетнең әтияниләре сөйлиләр, әнисе мәсәлән сөйли, шунда менә улым шушындый тырыш, эчми, тартмый, моны укып бетерде, шушындый эштә, эшли, машинасы бар, йорты бар, тырыш инде, сүзне тыңлый торган бөтен әйбере бар, каршы тараф сорый, намаз укыймысың малайыгыз? Bütün әйбер бар да, намазы гына юк инде. Намазын гына кылмый. Бәләкәй әйбер генә юк. Намазын гына кылмый. Җиңел итеп карыйбыз. Хөрмәтле җан, бу нәрсә намазын гына кылмый дип. Диген исеман. Каршы тараф сораса, улыгызның берәр шире бармы? Aslında şiре юк инде, менә рагы бар инде. 1-2 көннән үлеп китә торган бер хасталыгы бар инде, рак кына инде менә. Бәләкәй генә бер рагы гына бар инде. Врачлар әйтте, bir атна яшәрме, юкмы? Шуның кебек, намазы гына юк. Як, малайның жаны үлеп бара. Жаны үлгән бәлки хәбәреңдә юк. Намаз укымый. Намазы гына юк. Без күнектек, хөрмәтле җәмәгать. Тирә тарафыбыз намаз кылмаганга, без дә җиңел итеп карыйбыз аңарга. Утыра дуслар белән утырганда, һәр берегез моны белә. Намаз укымаган дуслар белән утырганда намазга турып китү авыр. Калдырасы килми дусларны. Бергә ашап утырганда, нәрсә әйтерләр инде? Булар миңа килделәр бит инде кунакка, намаз, ничек инде намаз турып китим, буларны калдырып китим инде. Соңра укырмын, әле вакыт чыкмады бит әле. Кызганычка каршы шушындый халәттәбез. Әмма Кур'ан бит бездән моны таләп итми. Бу бит Кур'ан карашы түгел. Намаз büyük мәсьәлә. Моңа җиңел генә карарга без тиеш түгел. Я күп изгелек кыла, намазын гына укымый. Я намаз астында беренче булып тора. Сахабалар кешедән әшһаду ан ла илаһа илляллаһ ва әшһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ сүзләрен әйттергәннән соң, шунда ук намазны өйрәтә башлаганнар. Намаз өйрәткәннәр. Шуңа күрә дин кардәшләрем, намазга җиңел карамыйк. Балаларыбызны намазга тәрбиялик. Иртән балаң укуга китмәде, ашатмасаң, ашамады дисә кайгырасыз. Намаз иртәнге намазга тормады малаем дип, кызым дип,
Bir de balabızны sökmeybiz. Bulmay, bulay, bulmay. Ümmetibizning alga baruын tileybiz eken, balabız yuklap kaldı eken, balaga elektirirge kerek, söz bilen bulsa da. Namazga turasın. Hem de hürmetli din kardeşlerim, Allah Teala şuşunda kurabız bizge ite, biz sabri ve salah, namaz, sabırlık hem namaz bilen. Yani Allah Teala uңышқа erişuning şarası biz nersege muhtaç deyip ayta, sabırlıkka ve namazga. İki birge muhtaç. Qaybir kişiler nerse dey, Hazret dey, münabit dey, dinsiz bulgan kişiler arasında da, namazı kılmagan kişiler arasında da uңышқа erişken kişiler şaktay, bik köp. Ya hürmetli Müslümanlar, bu sözler Müslümanlarga hiç de kilişmiyor. Min anlayayım, bana dinsiz bulgan birer kişi aytsa şuşu sözlerini. Ama Müslüman kişisi bunday söz aytayken demek ki senin imanın bigrek zayıf halde. Ne için? Çünkü bunday sözlerini aytala şu kişigine kimning akıl fikirlevi şiklengen. Nerse bilen şiklengen? Şuşu dünya bilen şikli kişi şuşu sözünü aytala. Bizning bit şuşugina dünya bitmedi, hürmetli cemaat. Ölüm degen şey bir bar bit. Ölümden soň bizning tüp turmuş başlana. Hem biz ul tarafını qararga tiyiş. Belki bu dünyada samolyoti bardır, vertolyoti bardır, 5 yurtlari, 5 etajda 5 yurti bardır. Ama ahirette мәңгілік cehennemge kirse kişi, uңышқа erişken kişi misin o? 60-70 gitti, turmuş, hürmetli cemaat, babaylarımız, aksakallarımız oturaya. Kişegine armiyadan qayttım deyip oturalar. Söyleşe başlasan şulay, kişegine armiyadan, kişegine eylendim biteli Hazret dey, ömür öttü de gitti. Bizning de şulay öte ömür. Hem de ahiret gözü bilen qarıyıq. Ul tarafta, bu benim gene sözlerim tügül hürmetli cemaat. Allah Teala'nın hakkında aytan nerse dey, Allah Teala estaizu billah, kullu nefsin zâikatul mevut. Her bir nefis kim bulduğuna qaramasdan ölüm aşısın tatı yaşak. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Cehennem otundan kutulup cennetke kirgen kişigine faqad faz. Mine ol kişilergine uңышқа eriştim deyip ayta ala. Mineler uңышқа erişken kişiler. Yani bu dünyada öz samolyotun bilen uçup yürüysin de min uңышқа erişken kişi deyip oturma. Cennetke ayağını atlap kirdin mi? Mine şuşunda uңышқа erişken kişi şağıla. Şuşundağına bilini. Şuna göre hürmetli cemaat, andi sözler söylemeyik mine, alar bit uңышқа erişken deyip, alarının baylıklarına kızıkmağız. Dinsiz bulup, kafir bulup, baylıkta bulgan kişilerin baylıklarına kızıkmaz. Alarının için istidraçkına Allah Teala alarına şul baylıkları bilen tağın da aldata. Tağın da kübrek cehenneminin utuna düşürü. Biz ise akıllı buluyuk. Allah Teala'nın emirlerine boysunup şuşularına indi sabırlık bilen, namaz bilen yaşarga tırışıyıq. Hem de indi şuşu ayetlerge bağlı bulgan bir nişe hadis hazırladım. Alarını da okup gitem inşallah. Indi bu Adab-ül Mufrad'dan indi gadette min hadislerini kitirem. Sonra arada bu indi Babul Afvi ve Saf'i, yani nas diyen bab %23. Ölüş. Bu Adab-ül Mufrad kitabında 243. hadisten kila, hürmetli din kardeşlerim. Bu indi gafu itu hem de kişilerini kurmemez kibik, yani alarının gayiplerin kurmemez kibik buluğu hakkındağı ölüş. Bu Bukhari, İmam Bukhari'nin indi yazgan eserlerinden. Hem de şuşunda kitirile Enes İbni Malik radiyallahu anhudan kilan hadis-i şerifte günlerinin bir gününde bu Hayber'de bulatırgan vakıga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge enne Yahudiyetu etetin nebi sallallahu aleyhi ve selleme bişatin mesmumetin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ne indi bir Yahudi hatını indi ikram indi böyle rizıklandırır için şakra hem de beren itlerinden ağulangan it biri. Bu vakıganı kubimiz biliriz. İt bire hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem feekele minha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manardan aşı. Şimdi bu hadis bunda kıskarak manada kitirile rivayeti uzunrak rivayetlerden indi şakırla aşatıla
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu itten aşıyı kaba hem de şuşundan soň it tilge kile. Min ağulangan, min aşama deyip kişiler işitirlik tavuş bilen ayta. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bulgan bir mucizalarından. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna ok emir ite itni aşamağız diye sahabelerine. Indi ağzında şeynegen bula, bürülüş şeyinde şuşu suyu yutulgan bula. Şundan soň bu hatını sahabeler tutup alalar. Tutup algandan soň da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soruyorlar. Ala naqtuluha. Biz onu ötürikmi diler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qala la, yok ötürmegiz diye. Yok ana ötürmegiz diye. Kura biz hürmetli din kardeşlerim, bu hatın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni ötürmekşiydi. Yani canın yoğaltırlık halde de bulup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabırlık kılıp kişire bu hatını. Gafu ite. Yok diye ötürmegiz ana diye. Başka rivayetlerde bu hatın ötürüle. Ne işin ötürüle? Bunda ötürülmegiz diye. Başka rivayette ötürüle kitirile. Bunun manası şuşunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir rette şuşu itni kapkan Bişr ibn Bara diyen sahabe bula radiyallahu anh. Ul itni kapıp yutkan bula. Hem de ahir şikte şuşu ağulangan itten ule. Şehit bula. Vafat bula. Mene şunu ötürgen için indi kısas karala bu hatını da ötüreler. Ana sahabeni ötürgen için. Indi üzüne kağılganı sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üst tarafından ana gafu ite. Başka hadis-i şerifte indi bunda bir ayet hakkında bir sahabe ayet okuyor. Araf suresinde huzil afve ve'mur bil urfi ve arid anil cahilin diyen ayetlerini okuyor. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet ingenden soň Cebrail aleyhisselam'dan soruyor. Bu ayetin manası yani huzil afve tutun gafu ituga yani gafu itun yolun sayla ma'ruf bulgan dinge turu kiletirgen bütün eybirlerge şakır ve arid anil cahilin cahillerden çitleş. Nadanlardan çitleşti. Bunu Cebrail aleyhisselam'dan soruyor. Ya Cebrail diye bunun manası nerse dedi. Cebrail aleyhisselam ayta bilmeyim diye sorap kilem diye. Sorağından sonra indi Cebrail aleyhisselam Peygamberimizge anlata. Bunda sana üç şey bir emir itildi diye. Senin bilen arağını üzerge tilegenler bilen arağını üzme diye. Turğuz arağını diye. Senden tartıp alırga tilegen kişilerge diye gafu itip alırga bir diye. Sana zulümlük itken kişilerine gafu itti. Yani sabırlık bilen gafu ituga şakra Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem de her biri bizni. Hem de songa hadislerden şundan okup kitam din kardeşlerim. Bu inde Hani İbn Abbas radıyallahu anh قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta kişilerine öğretiniz diye. İlim taratınız diye. Yani dünyavi mesele olsun, ukhravi ilim taratınız. Şimdi hep hürmetli cemaat, biz şu cumgada sizinle bilen bir ayetkine okuduk. Bakara suresinin 153. ayeti hakkında söyleştik. Hem de indi kısa hadislerden 3 hadis. Köp ilim aldık sizinle bilen. Tarihte kitleminde edeb ahlak taraflarında söyledik hürmetli din kardeşlerim. Yani kişilerini öğretti. Ve yessiru ve la tuassiru. Jingileyt hem avuraytma. Mine şu sözler hürmetli cemaat dünyavi tarafka bağlı. Kaybir kişiler bunu dinge bağlamakçı bula. Yani ne demekçi bula? Özlerin bir dindar ko'rsatuvlari, tilakları bula sebeple özleri bildirä almagan kişilerine başkalar işlese yararında uğraytmayın bu hatlık bunu jingileytirge diyen bit Peygamberimiz deyip. Ya dinimizde nerse jingileytirge kaldısın indi. Tünü boyu ayakları şişirlik derecede tahajjudları okuyubuz indi biz sizin bilen. Günü tünü uzun şeylerin urazalar tırışa her günü tutabız indi biz sizin bilen. Kur'an'dan turganımız yok indi bizning sizning bilan. Tege boş söz söylep turmayız. To'xtashsiz Kur'an o'qiymiz, bitinde hadislar o'qiymiz, to'xtavsiz fiqh kitoblar o'qiymiz. Shul xatlik tirishib dinni g'ibodat qilamiz indi biz sizning bilan. Shundan so'ng aytamiz indi jingileytirga kerak. Ya narsa jingileytasi qoldisin indi. Sahabalar bugun bizni ko'rsalar majnun deyarlar bizni. Bularning dindan bir nindi
Бәйләнешләре юк буларның дин белән диярләре безгә. Җиңеләйтерлек әйбер юк. Хөрмәтле җәмәгать, дин булай да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәләм җиңеләйтеп сөннәте юлы белән күрсәтте безгә. Бик галимнәребез китаплар язып җиңеләйттеләр инде безгә динне. Безгә тотып өйрәнеп кенә инде шушыны укып, өйрәнеп гамәл гыйбадәт кенә кыласы калды. Бу исә дөнья тарафына, ягъни дөньяны авырайтма. Мисал итеп күрсәтәм, теге хәзер бәрәңге чоры булгач, инде шуңа буңардан күрсәтәм. Теге элекке заманнан калган улы бакчалар бар бит инде авылларда. Хәзер әби бабай нәрсә ди бит инде бәрәңгене ул хәтлек ашамаса да нәрсә ди, әйдә барыбер утыртып бетерәбез бу бакчаны. Ярар инде җиңеләйтик инде, моны бит инде ашарга бу хәтлек кирәк түгел диләр. Юк инде нишләп җиңеләйтик, бөтенләй утыртып чыгабыз, кирәк булыр әле. Каршыда, йортның каршысында азан яңгырый. Әйдә киттек намазга. Ярар инде авырайтма инде динне ул хәдәр, намазга бармый бәрәңге утыртабыз бит әле. Өйдә укысаң да була бит намазны. Я бәрәңге утыртканда җиңеләйтергә ярамый. Намаз Аллаһ Тәгалә сине әмер итеп азан чакыра сине мәчеткә, я җиңеләйтергә кирәк бит, өйдә дә намазың укысаң була. Фарыз түгел бит инде мәчеткә барып уку. Киресенчә дөньяны җиңеләйтик, гыйбадәт кылырга авырлыгыбыз булмасын өчен, әмма динебезгә тулысынча ябышыйк, хөрмәтле дин кардәшләрем. Һәм дә алга таба ва иза гадиба ахадукум фальяскут. Берәрегезнең ачуы килсә ди, авызларыгызны йомыгыз ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Башка риваятләрдә теге ачуын килсә, талашасын килсә, Аузу биллахи минәш шәйтанир раҗим, чөнки ашу шайтаннандыр. Башка риваятта тәһарат ал, чөнки шайтан уттан яратылган су, тәһаратны су белән алабыз. Башка риваятләрдә ашуын килсә басып торсаң утыр, утырып торсаң ят. Ягъни һәр бер әйбердә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзенең тормышы белән безгә күрсәтә, сабыр итә белергә кирәк. Нинди халәтең булмасын, нинди хәлдә булмасаң, сабыр итә белергә тиешбез һәр беребез. Менә күпме гыйлем алдык сезнең белән, хөрмәтле дин кардәшләрем. Аллаһ Тәгалә шушы гыйлемнәр белән инде һәр беребезгә вәгазьләнергә, тормышыбызда ашырырга насыйплардан кылсын. Инде ахырдан гына бер кыскача фикъ мәсьәләсеннән булган бер гыйлемнәрдән әйтеп китәм, чөнки монда тәһаратханәдә сорау чыкканга күрә, безнең менә бу тәһаратханәләребездә туалетларыбыз аерым булу сәбәпле сәламне инде тәһарат өлешендә ала торган җирдә сәлам бирә аласыз. Туалетта сәлам бирмибез. Инде туалет бергә булса, ванныгыз белән ни белән анда инде бисмилла да әйтелми, инде шулай ук сәлам да бирелми. Әмма инде туалет аерым булса, сәлам ала бирә беләсез бер тараф. Әмма икенче тарафы бар, әйткәнем бар. Әдәп буенча ике кешегә сәлам бирелми, ашаучы кешегә һәм дә тәһарат алучы кешегә. Ягъни ашап утырган кешегә тиге дип сәлам сезгә кире кайтармасын дип, ашаучы кешегә сәлам бирелми. Кырыена утырасыз да сөйләшә башлыйсыз. Тәһарат алучыга ни өчен сәлам бирелми? Тиге нинди җирдә калдым әле дип, буталмасын дип, безнең бит хәтеребез шул хәтле көчле, тиге. Бер сәлам бирүдә 3-не юдыммы, 5-не юдыммы, 1-не юдыммы дип, шунда ук онытабыз. Шуңа күрә кеше онытмасын дип, анда ишракта сәлам бирим. Алып бетергән тәһаратын кулларын сөртеп ята икән, сәлам бирә аласыз иншалла.